دست مسیح سر و به خدا پیروز بکه ساعت تا خوشتگیش و ویدوی ام که رو سر ایدانه ام که دانکن کسی درازی نکن کردی و صاد بیجم و به معفرینکیش ذاتن بعربیه لا تدينوا أحد كاسي حكم ماكن كاسي دونا ماكن لأنه ملتي ما كرد قالك درازي دكي پرکاسا و خودش یم ساکن چه بیجه سر ویتشتی اگر خودش ویتشتی حز دکه لینا امین ها ببینن پیوا خوده بخوینن پیوا خودشی مسیح و کمزانن مسیح تنه پیوا خوده و امین ها بخوینن و امین پافرازانه بن ام کش انجیل متى دو بخوینن بشه هفته فصل هفته اصحاح هفته و عدد یکده حتی ششه لا تدینو لئلا تدانو خود الوداره خدا دبه مسیح به ما رو حوال داده دبه کسی ایدانه مکن کسی حکم مکن کسی راضی مکن معنی خدا و ایدانه نکه و حکم نکه و نوکی معنی خدا و راضی نکه فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون بالأكليل بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم فخدا ناخذه رو ام لهفده حكم كن ناخذه ام هفده راضي بكن يعني انه ام ببين فلان شخصا نباشه فلان شخصا ام ببين تشتي نباش دكه يعني اف انسانا بيسه اجه باش درم يعني تم ام حكم كن ام تم ادانه كن ام تم راضي بكن او تشتا خدا حاجه ناكده به و وساكر ازل و حكم كن باشه و خودش اگر لما حکم که ام چون یعنی ام گناهکارن ام زانن و جیما جهنمه ام ویتشتی زانن اما خود مسیح شان سر عرده جبو با قربان بش برتوا جبو تا خدا ببینه پشتی مرنه فدبیت دو پیوا خدا که و پیوا خدا جم زانن مسیح فقط یسوع المسیح او پیوا خدا یسوع المسیح فمنها به آلمانیشی بخوینن آلمانیشی مدید پر واضحه دبي نيشت اورتايلن حكم ماكن اورتايلن نيشت اندغه دبي كاساكي حكم ماكا يعني كاساكي دن حكم ماكا داميت جوت اويش نيشت اورتايلت يعني دبي جبو خده و حكم ناكي ورازي ناكي لانه تا رازي كر تا حكم كر خده كشيل تا حكم كر خده جيل ما حكم كر باي باي den eure Urteil wird auf euch zurückfallen دبي حكمي وكريه رازي كرني وكريه لسر كاسن دن اكل وبفتله und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden das ihr bei anderen anlegt ودبي بالنفس وقواي بالنفس وقياسه بالنفس يعني بويت توني او كريه خداك جي وانا لو بفتل يعني خداك كي وانو كي او بكي لو حكم كي فيعني خدا حزناك لا بده حكم كنا لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك ولكنك لا تنتبه إلى الخشبة الكبيرة في عيناك دبي شما يعني انتباه دك صار ويد ببين توز القشة انه وكي توزه دچاوه بروكي خدا وتنتباه هناك صار وقطعه تخت دچاوه تادو مثل لديما تولي شرط استفهام او كيف تقول لأخيك دعني اخرج القشة من عيناك وها هي الخشبة في عيناك انت فقشة وكذا ماكي توزه يعني بيكون بلكي پرزروف به قطعه کناکی تخت به اما پرزروف به يعني وانوکی به بلكي ف ودبه لأخيك دعني أخرج في عيناك وها هي الخشبة في عيناك أنت يعني خدت فرض مرة دبه باري تبري خربت الشاشة وصوكرية ناباشة يعني باري تلوي حكم كي باري تلوي درازي بكي دبه تشبكي چاوه خو ساكي يعني تساكي انه خدا اول مرة دبه انه وها هي الخشبة في عيناك أنت دبه انه تخت چاوه تاده بريت اي چاوه بروكي خو تساكي دبه اي خو ساكي لانه ايتا تخت چاوه تاده بريتا بيكون هم ببين وكي توزه وكي انا قطعاك تخت پر چوچك يعني كاتي چاوه بروكي تا اوكي يعني
اوی دین یالی که بریگا دبه خاصه که اوکی خاصه که پاشه هر لبراکی خواه حکم که فخدا نخوازه هم کسی که حکم کن بریگی هم خواه چکن پاشم هرن ایدن چکن یا مرائي يعني وي تشتغل بشي خالكه دكي ودخوزر خالكه بمينه اخرج اولا الخشبة من عيناك بريقود ببا تختيش شعفه خدارخه نبريقو خوتشيكه بريقو خورمبكه وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك ودبا باشا حطته كونبه ونقشة شعبه بروكي خدار خينه يعني تدبينه تقاصة چوچكه بروكي تا يعني خير دبا قشة يعني جتخت چوچكتر پر يعني وكي توزه به احتماله وكي انا دوركي كي چوچك به يعني پر چوچكه يعني ولانو پاشش خدا ورد به و تختی چعبه قا تخت يعني تختی که انا گرس کتی چعبه تا در يعني تنکنه بشه خوب ببینیم فخدا دبه چخواسه وی چوچك به بریگه خواسه که چخواسه وی يعني مسکولاک چوچك کرید خواسه که خو در خینه پاشه وی او بکمانت بشه خوب ببینه وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك وإذا بشتي ترنديت ترند عالمي شوري خده جوش فين دا تيكونه ببروكي خورا حركة بشوري خده لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب دبي تشتي بيروس مادن كوشكا ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير ودبي تشتي خوبها وكي زيرا دي مان بيش خنازير الكلاب والخنازير هاو إنسان دنا باورمند بمسيح إنسان دنا مؤمن بمسيح هاو بشيطان دارو عبادة كن لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم ده بمعنى بيلي نانن لأنه برجورة بكونهم إنجيل بالو دكن سار يكون لج لاترو ملاتي عرب كرد ترك أفغان عملوانا إنجيل بالو دكن لعمل فر مسيح ما تحذير دكه ده تشتي بيروز باك وك أو برتقا بيروز ده بدي مانن بيشوان ودينو بيشوانا بيكنه بيلنن پرتشتی نباش بکن و تنقلب علیکم فتمزقکم یعنی پیواجی کن پیواکن یعنی خوازیه چاکن سرواج دوی خوانو کی فهاف بهرو ام دبینن خدا دبیجه درازی مکن کسا که درازی مکن خدا وسط خوازه لانو اگر ما درازی کر فخدا جی کلمه درازی که و خدا ما حکم کر ما درازی کر فهو دغنا همشي بنده هارن يعني جيما جهنمية چقو گناه ما يكرد حياة خدا اگر خدا كلمة حكم كيف نهايته ما فهوشت ولو ما خدا مسيح شان سر عرضه جبوار خاش کرنج برتاوا وار صلب کرنج برتاوا و اگر تباوری خب مسیح کرد تو خلاص ده تباوری خب مسیح نکرد تسارخ حش کرد فتهرجم که ترجم سر حشک بس وانو کی فيسوع المسيح حشته دکه اشته پر حز دکه خوینه خوش بر تاور جاند وار انجیل بخوینه دکه مسیح ناس که وار کتاب مسیح بخوینه انجیل بخوینه ناس که و ته گلا کف خوش به و مسیح ده به اون چش خدا بخوازم به ناوه من از بودم ف ام تشتاش خدا بخوازن دعا بکن و ام به ناوه یسوع المسیح اشته دخوازن خدا مرا کار که حضور سپاس